Badiri ba Bookelo ba Witbank ba na le ketsaetsego. Ba bega fa ba na le dikgwetlho di le dintsi. Ba ngongorega ka bookelo jo bo netseng le gore diwati dingwe di ntse di tswaletswe mme di baka kgwebelano ya balwetsi mo bangwe ba bone ba robadiwang fa boalong. Mekgatlo e re mathata a itemogetswe dingwaga kwa morago. Lefapha la boitekanelo le latofadiwa ka go se dire ka natla mo go samaganeng le mathata ano. The challenges that we are facing as workers here in Witbank Hospital, I think, is the issue of infrastructure that our department is applying the snail pace on addressing it, is the issue of overcrowding of the patients that are coming in here in Witbank Hospital, the issue of referral policy that we are trying to address with our department currently. Fela lefapha le re Bookelo ba KwaMhlanga le ba Witbank ka kakaretso a na le dikgwetlho tsa mafaratlhatlha. Lefapha le solofeditse go tsaya dikgato. The Honorable Premier has already announced that we are going to build a new tertiary hospital, new Witbank tertiary hospital, which is going to be called Emalahleni Hospital. That is going to cater for services and also more people. Kgotlatheo molao ya Mpumalanga e batla mathata a rarabololwa ka bonako. All stakeholders are going to assist for us to face one direction, and we are going to help the department to deal with these particular issues. But definitely, we are here and we are agreeing with all stakeholders to face one direction. Go lebega fa maokelo a faraferwe ke mathata a farologaneng a tsenyang lephata la boitekanelo ka kwa Mpumalanga mo kotsing.